Hrvatska reza, eto. Sad, pričali smo o tvom malo priđašnjem dolasku u Sarajevo. Nikad ti nije išlo to orijentacija po Sarajevu. Iako si živio dosta dugo u Sarajevu, nisi se snalazio baš najbolje. Pa nisam, pravo da ti kažem, jer sam većinu svog vremena provodio, jedno sam vrijeme stanovao dole baš ovdje negdje u Radničkoj ulici, ja ne znam, Trebavska, ne mogu sad svačno se sjetiti, pa sam se tu orijentisao malo nešto preko krana, a poslije sam sišao, kad sam se izgubio kran, sišao sam dole kod Grbavice, u Rave Janku, te bađe Švabo stanovo. I tako da sam se tu družio ujutro, nemam šta raditi, odem i po čitav dan, ja i penzioneri, i poslije utakmice ja i penzioneri. Tako da mi je ti skoro 9 godina u želji svo prošlo u druženju sa penzionerima koji su mi vrlo dragi i koji su veliki navijači Želje. Meša Boždarević, kapiten željezničara u vrijeme kada si ti igrao na Grbavici, sada radi u Tunisu. Sutra ima jednu jako važnu utakmicu u okviru Afričkog superkupa gdje je dogurao do finala i to je prvi put u istoriju tuniškog fudbala da je tako jedan klub dogurao tako daleko. Ja sam danas pozvao Tunis i Mešu Boždarevića i razgovarao s njim o Nikoli Nikiću, pa da poslušamo što je on rekao. Jel može? Nikola je bio, da kažem, jako pametan momak koji je imao tu dozu humora s kojom je znao da je i šarmira i da se prilagodi ujedno jednoj novoj sredini, nije krio svoje porijeklo, da dolazi iz jedne provincije, iz malog mjesta, ali imao je tu te kvalitete da je znao da šarmira kroz humor, tako da je to svima prijalo i da je bio, da kažem, privlačen vrlo brzo u novu sredinu, u Želju koji je u to vrijeme teško privato momke koji dolaze sa strane. Puno anegdota sa Nikolom je svako putovanje, svaka utakmica bilo toliko anegdota da, recimo ja se sjećam njegovog dolaska kada je našao stan negdje gore na Marin dvoru i uvijek kad su ga pitali Marko Kuklić, naš master, gdje stanuješ, Nikola me stalno odgovarao, pa ispod krana onog crvenog, a tamo se radile zgrade na Marin dvoru negdje. Jedan dan Nikola je pošao kući, nema krana i vrati se nazad na stadion, šta će, ne zna, ne može da nađemo se, orijentisao prema kranu, ovi skinuli kran, završena zgrada, po Marka da ga vodi, Marka Kukića, našeg mastera, da ga vodi u stan, ne zna gdje mu je stan, jer on se orijentisao uvijek prema kranu. I tako bilo je, uvijek sa Nikolom je bilo nekakvih dogodovština da se mi danas i svi rado sjećamo i njegovi dogodovština i van terena i na terenu. Talk show sa Emirom Zokalićem. Pa dobro, Meša je bio tačno naš kapiten i bio veliki igrač i dobar momak i poželio bi mu sutra da napravi taj veliki uspjeh, da prvi puta u istoriji dole tuniškog fudbala ekipa tako i on vodi osvoji naslov te lige Afričkog kupa. Moram da kažem isto tako da Meša i ja smo jedini iz te generacije Ivice Osima koji je on napravio da se bavimo ovim poslom. Mada da vam pošteno kažem, ne bi preporučio ovaj posao. Lakše je ići raditi u Rudnik i uzeti onu lopatu od Alije Sirotanovića nego bavi se ovdje tamo te prilu tuši ovdje ubire svaku utakmicu, svaki minut. Kada bi volio svoj posao sada trenerski nastaviti negdje vani, gdje bi to bilo? Pa volio bih u Grčkoj, pošto sam igrao tamo, a klima je takva i navijači su tifozi Arisa gdje sam igrao 2 godine su slični mojim manijacima i tako da tamo sam bio kao Zevs. Inače zvali su me tamo Miki Teodoraki zbog toga što kad dadnem gol onda ja dirigujem kao na Grbavici. O dirigovanju nakon prvog muzičkog time-outa u emisiji birao sam indekse po izboru našeg večerašnjeg gosta, cijenjeni slušatelji, pjesma Sve ove godine.
Pratite talk show program Radija Stari grad, moj gost Nikola Nikić. Govorimo o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu, a to je svakako fudbal. Mislim da sam odabrao adekvatnu osobu da razgovaramo o fudbalu. Nikola, tebi je fudbal vjerojatno i najvažnija stvar. Jeste i najvažnija, jer fudbala živim, a fudbal i najviše volim. I to jedino i volim, od donekle mislim da znam da radim. Sad koliko znam, to ipak će drugi da kažu, a rezultati su ti koji najviše pokazuju, mada ja više volim raditi. Danas si pekao od najvećeg s ovih prostora Ivice Osima, sasvim sigurno. Apsolutno, najveći i najbolji. U to vrijeme, 78. godine, kada se Švabo vratio iz Strasburga, kad smo mi ušli ponovo u prvu ligu, on je okupio tu našu generaciju, zajedno sa svojim stručnim štabom, koji je možda najbolji na prostorima, ako ne i šire od bivše Jugoslavije, Švabo, Boro, Bračulj, Mišo Smajlović, Velija Becispahić, Šijeko Radović. To je bila jedna klapa, to je strašni sud bio. Ta klapa je tebe uspjela nagovoriti da ne prijeđeš u Zenički Čelik, već da dođeš na Grbavicu. A jeste upravo to, kada prvo su kod mene došli na pregovore Talić i Prelžić da me vode u Čelika sutradan, dođe Velija Becispahić i Mišo Smajlović i Velja meni kaže, pa da bi ti nizo više volio da ideš s Čirom u Zenicu nego avionom u Moskvu. A ja avion sam vidio kad leti kroz selo, rekao idem u avionom i tako da nisam pogriješio. Mislim, pošto na kraju ne možda pogriješiti da sam ošao i Čelik, jer Čelik isto ima jedne navijače koji su pandam, nisu bolji od manijaka, ali su tu recimo horde zla robijaši, ali manijaci su. Sad, dakle, prije Sarajeva, prije Grbavice, dakle išao si u Modriću, prodavao u Buraniju, pješke i na biciklu, onda dolaziš u jedan veliki grad Sarajevo, koji je u to vrijeme bilo centar bivše države, centar svijeta. Centar svijeta, takve raje nije bilo nigdje. Ja sam jednom otišao ovdje na stup i imao sam tu prijatelja, navijača Željini, a bilo je Pitara. I oni su igraju one šibice, znaš, i sad nije jasno kako rekao narod, nikako da pogodi.